Hello guys, ni KAZUBA wanyu uko mubizi. Nje kubabwira ngo bakore hirya subscribe kuri top options. Top. Kuri top options. Mani bari kumbwira ibiwe byo gufata ikiganiro mwebwe mukavuza amahoni mwebwe. My brother. Batonje. My brother. Ye nago ndi brother wa. Komereza. Mukore subscribe. Like. Ushaka sipiro subirayo. Ushaka sipiro. Ya indigari. Okay, twikomereze guys, mubyanganire timu yacu n'abasazi. Mukore please turabindi. Bafana ba KAZUBA, bafana bagahenda k'imfubyi, mudufashe ndabindi. Mukore subscribe kuri top options. Yes, thank you so much. Ese we mama amafaranga nyuma. Wirarisi. Sipiro mugiye batabishije. Uri kujyana kwishyura n'ugera bagutera ibipfunsi cyagenda. Muhano shira muri street yihe feza. Nako dufite se. Ndi kubona amaso yawe hejuru wambaye rinete. Ya gutya bino nibyo by'abasirimu. By'abasireye. Abasirimu? Naningize. Ningewe mani ningewe bavuze wa undi unuka neza cyane agahumura. Chris nabonye kuntu byina wallahi. Yo! Kizigenza wacu. Nibwo abantu twababonye. Yes! Mana yanjye. Ko mu mwana. Uzi ko twakurega. Urumva guhotera umwana w'imyaka 2 vraiment. Jewe. Ese gupfametse hano mana. Kurikira abo bantu. Motari ndakumukira umuhanda. Ti KAZUBA. Ndabikunda iminwa yanjye nyine itose. Yego. Ndabakomye. Bivuge mbishire muri noza muri Uzarikire wa KAZUBA. Nihute. Chris. what up? Umeze bon? Good. Sinambaga kotekereza. Kutabimbwira. Nakimu. Kuri kwihuta. Ndi kugenda gake ngenda nk'inkumi. I'm hunging you. And then you run. And thank you so much for your time. To watch what? Bro, wajya watereza ngo ngenda nkuri kuza vraiment. Ngo bajya vuga mcyajya ci. Muri kugenda nk'uri kugaruka. Uri kugaruka vraiment. Hari umuhanzi waririmbye ngo bagufite babyumva.
so much. I love you so much. Much. ntibabwire utyo mufite nibwo mwabyumva Ese ni bwo mwaje. Do you understand, Chris? Asa, turi asa. Turatashe. Tugiye i Kanombe gushutinga izindi sene ndi kumwe na Sine mwiza. Ndamukumbuye, nkumbuye Sine. ubu wagira ngo ahora gutera ipasi ari kugenda nk'ingagi none se ubwo nk'ubuye 14 ni ibidanye. This is utsindiye ute nicyo gisobanuro cy'ahantu tuvuye. utsindiye ute Nicyo gisobanuro cy'ahantu tuvuye. Umwana nari ngiye kugurira aramwe ngo sinshaka igi. Bira. Shaka igiceri cy'ijana. Sinzi umuntu umugiye mu matwi aramwongorera. Arambwira ati wakinwe uzi ko igira igura ndetse. None ushaka iki? Rano umupapa ingade ni basi mu mahanga aringani oya ariko mani ntukikunde nyine twari turi gushotinga ubwo ngubwo nari nyoreye kubera ko nk'uyu muntu atavuga ari gushotinga bwira nari akahita agena ibiciro bisanzwe nani mpamvu yo kwigira n'umusaza kandi
kazu ugiye kujya hariya hafi hari ihene ndakurya njyewe zirahene rwose njye nakijya hariya haguruka tugende ubu kandi tujye umva ku si hene turi buvuge muze mbatembereze uraza Hello, Hi, how are you doing? None ureba kure iriya hene iri kureba amazi zose zifite imitwe imbere zifite amaso mabi bro come with me you this hene muze kliyenzi kuri hi baburetse zije hano kiri uri kugira ngo ize hano Mani. That was good. Yo. Yes. Tugende. This boy. Which one? Hano turi kureba Nyabugogo. Hariya Nyabugogo. Umugezi wa Nyabugogo. Kuri iwe? Wow, bega amazi. Reba amazi kuri. Water. Water. No, deri kagaturuka he. Yedura imyenda. Muri. ngenda hirya n'ijoro wanyu Ibintu byo kwiba ntabwo ari byiza. Kwiba no ni good. Kazu, Karaye. icara muri nsi ya kino giti cy'umwembe. Mana umva gusenga kwanjye. Urabundeba wawe. Abo bana bazamuke muri Yesani. Jewe maye. None ngere mbwira Imana. jyamo hariya mana Imana hari ahantu haba ibinyabwoba. bibamo biki